yetu ya emira etwira baina onda kuma mbavu bakatibati kunenkanira licenses baba ange bandege nabo bati kumyakinya ne hata kukarika katukuriyara ne hata rengi tukwirwa tutibati kunenkirwa licenses onde wa mbavu ni onda yao ikuwa tutibati kunenkirwa licenses. Kemathi arenderea akorera Uhuru Kenyatta atigira kuthingatira Nteto jono tukwena bitha bawe bamamirite mato na bati kwenda utethia Kenya na ne aibu embe etogethra twena ministry ite kuomba tekeleza onde wa president immediately ora akuwa bogeya bokambia kureta ngono ingi uteyaire bokageuza instructions ya president kethia yako office ya president irero thumbira kathari Kemathi Omonjori antu baba kuthiuruka bakienda kubwithia kiama nthaka kio bethira ibonka bae license katubera kishirie Kenya export ni open ke muntu wonde ora uqualify utumaito biawe ome kinyamira uteo gukaumbika na kau katugua ngo ni utheri kutuombikikia ukinyogethero uri uthirikari ne withira iwenka ukwewa license yo kama tamira kuma Kenya wiki Somalia mnaku tuguchwa ni kumakiri ministry orimi obisi afa abitha omomo utendere turorithiro rigwetwa na tureko na mitaratire kubangano kagitene gaka kendera biashara ikethiro ikiambiria itithiro icokana nyuma kairi no ngerere na gutwira kiumia kitithiro ikinyira muthia biashara ya mirandi gurune Somalia itirambire kuthithika na kuringa na abatu harmonization ye yabati kubwithwa mbere no sheria ateka irinjaro directorate na ministry ya agriculture bonde baicie ati itarere akinya na kambwe ni asare nene ikethira muntu omira akona kangwe kinya kari ka opportunity ko tumamira lakini aremo ni ukoya nonto bwa kwithira license yitira uma nke reporter Nteto TV kuma jakengina ngine kisoboke Nairobi mbita Boniface Mongera. Gavana wa Meru Kiraitu Murungi ntuku ya naruane athithitie njionga gicigone kia North Imenti kireta gari aria kugambia akaritigere ntuku 20 akimbere akithurano gia tariki 9 mweri Juni na Kiraitu norete akarigutegera ngugi iria abaitirite kibindine kiawe kia mbere na kuboria kumwakanya kuthirikiria kire kibindi kia bieri. Gavana Kiraitu Murungi munini wa Ithatu na njuri ya wiba mukiria nkero munoni ya karibanti West na reba ambirie kumene KINYA mburi kirindiunga cia gavana akiuria mwingi wa muwatambaru kithurano nekite ni kenda aetithia na mbere mirandi we mwanya thirikari ya county kuringa na wirane bwawe akithurwa. Kiraitu aendelee asiendelee, bwana sema niendelee no mkono Ndiunga iyi munini wa gavana Ithatu na gavana Kiraitu bameneretie bonene muno asindani bo baria bakuwa kuringa na bote we na maono ya ukiria county ya Meru bakiambiria muyumbe wekuru county ya Meru Faith Kawira Mwangaza antabaraba kwa na mandibuti na merengeti ya Kawira Mwangaza aibu hizo ndo kwenda kujambeja chia Meru leto ndo bambia kwa tokuwa kujambeja chia Meru Kawira Mwangaza anangara 63 million every mwaka 63 million mwaka rai Kawira Mwangaza anangara 315 million akamata kibao akiwa watu ngabana ngabura spenda abacha broka na boera ambacha cheke bora spenda 315 million imbacha na rata KINYA imbacha na rata ekoroma KINYA imbacha na rata yuzo KINYA tabia wako ramandibuti na merengeti ndekenda atekemya kuthiko tena ya Taliban da patrikari Kawira ni murongo no mwethire bishop ate bishop ni murega na murega na apostle bwana ziwe ukira mwathani wito kaweta yitora mwathani na itheru Kawira tinda kugane bishop ne tuyine mbi ni murongo
tora wonde tina kwa mwadhani ugete uru aone Weru wa Kenya na Kenya bamwe bakaya nyembere yenu ogole bishop mudhaingana watweka ute mwana wa Meru wabatithia ore bishop waingana watweka ute muranu wa wathania ndene Meru ore bishop waingana watweka ute mutokwa ogothika ore bishop Mkulugi Kiraito akinyilia kawira kumania burea kwa katwiro kasia kariba kaunti ya Meru na rietwa rya mwathani Murungu aimuria kwilila kawira ni biashara ni ali ni mbeca kugitata akothuguma aitumira rietwa rya mwathani nakona kubwira narua kawira ni makwirira akaya kawira ni makwirira kagitata mwana asifiwe. Unge nora batitiite Kinya wenyu maiseneta Mithika Linturi uria ukindanire uitiki kiangavana wa Meru ntobo karibu mekorika na Mithika ba maana Meru kwa boloi ombere ni nyama toka Kinyo pore bala tarate Meru na Kinya ntokireko Kinya le kora dene mera na kwa ege pore bala tarate me manto mera si fera na Mithika are yo Kenya de kuinge ya maganga pot alma magambare agete gambenerenge alma magamba yako wanya nyumba cheitha chekoro baitha loya ndabeto ugategera mtu angabana muntu ataratara kwa nyumba cheitha kwa mjala taratara kwa narawe yana nyuke tena ya Mithika ni mwaki nige ndoyenda wa muka tena ya Mithika nembi tena ya Mithika ni muka Daugira ndenda muteja tukiteni arambi. Nare gembe tukura noti na mira. Muteja yetu di arambi. Tukure mira hii mingi. Agu akurunde terembuli. Tukure ne Mithika muka. Bas. Kambi kyangu geu. Oro kambi kyo kejara Mithika. Nkiripotera Weru TV mbita wa Kelvin Kimathi ni kuma kiriruko norone otukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki Noe ngavana uria ukurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire Gavana Kiraito Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraito anjukirie na risabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraito. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundwa kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonye sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria Gavana Kiraito Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraito Murungi Meru endo temuje seneta James Mithika bita wa James Mithika kwa kwini yo kunene sana neto ya kinene inkuromba babwa Meru umpe kura shenu mbaye mujumbe wenu ndene mbunge ya Senate kama yako Jubilee kira kina rwa kagia kana kauku kana kaunkutha wira ngondo kuritira iri watu ni maari ya Ithatu na bawana Meru ngwatane ya tongeria na baraba tongeri uoni bura kwenda kuthithia ni kureta tongeria amwe kenda tusukuma thina cienu iti nyingi turi amwe twinthe atongere betu bakwa twike iba kuwatanira yo atuma thina cietu i utha
na ithithwa tukithikira shwa. Number 2, ndenda kwa senator wenu mpete ndite ngwe kuringana na watho wa katiba 96 ndete mbesha county ya Meru. Nkakaranthi kolelia na nkathikiria ina mbesha icietete kiri uwe uri mukario Meru. Boya Ithatu ndenda kwa senator ugeka Meru kiri thirikari. Bethieni senator wa wita Nairobi kuwatanira na thirikari ira ikathurwa ni Kenya. Kurira nkuboromba atanoshia roshia na abakwa ni kura cia wita kuburitira ngwe kuromba na kuburetera Ameru na wendo kwa winija tariki 9 mweri wa 8 namba 9 ithanduku ria Senate mbikira tik mbae senator ku kwegitio na kuritire ngwe Ameru tukurekania senator James Metheka. Kwa marito mbitagwa Nkirote Obwantai, oni ndomerete ngugi ya wakili, lakini ngugira ndita muno ngugi ya urimi. Taja bukona indimite aja bubu Meru County indimite nguku cia nyama ira citagwa broiler na oni ntegerete manifesto ya Metheka Lenturi na inkuona ni gutetheria muno ekuru na youth especially kenda tureka muno kutegemea ngugi cia white collar tunde tutonya kingugi cia urimi no ngugi cia urimi cina a lot of benefits itona nguku teiji tukeja kwendi tukona faida na mbeca itu kuona ici kwethira nya cinge inkurukie mbeca ira tumba kuona kimantu jaja white collar. Kwa hivyo inkuira a youth bond na ekuru tugwatane njara tutonyethi Metheka Lenturi ta gavana wetu Meru County kenda tunde tumba kutenduka kimantu jaja wengine. Colonel Rasanga Omoth uria wizikene muno ta pemblempe ni agwati mbarubawe thiritwe ari ngavana wa Siaya kwa miaka 10 muthingatano na nandi ni umwe wa mangavana 21 baria baumarukite kuringana na sheria cia katiba ya Kenya. Kiri riboti ije utuku bwana Arua mwandiki wetu wa Nteto Masindumba ni agutegera ombani bwa Rasanga kiri siasa na kinya weti na mbere bwa kaunti ya Siaya kiri miaka 10 ya wathani bwawe. The next governor of the Siaya County must prepare to be hands-on. Gavana Colonel Rasanga Omoth ciariro mwezi wa Ithatu tariki 22 mwaka wa 1957 ntura Segere gicigo bunge kia Leho kaunti ya Siaya. I agree with you. Gavana Rasanga na thite kaunti ya Siaya tamu ijire na arombere gite kiu mwaka wa 2013 kagita kara thirikari cia matura ciambiriria kurita ngugi kuringana na katiba ya mwaka wa 2010. Rasanga ariterete muingi ngugi gwa kagita ka miaka 32 akiuga bangire kuromba gite kiu ni kenda agakinyaniria mirandi ya witi na mbere na kugarura uturo bwa kari kaunti u. I had been a civil servant for 32 years. And I had a stint of working in the districts during the district focus for rural development for some 10 years. And when the issue of devolution came, I said, fine, we are just going back to what it was. And because I was involved in implementation of the projects in the districts, I thought this is the right thing for me, so that we would implement the projects for the people to change their lifestyle, to change their welfare from worse to good. Untubura bunene endaga kugita ni gukiria urimi na aria aretire tractor 21 gutetheria kirirwangiro u. Growing up in the rural area, I knew the only thing that could change the face of the rural area was agriculture. And I had been heavily involved in doing agriculture as a farmer, as well as I was working, but I was also farming.
And so that really attracted me, that we could change the lives of the people through farming. Okay. And one important thing that was lacking in Siaya was mechanization. And true to my call, I had to bring in about 21 tractors to mechanize agriculture. And because, you know, the government cannot be providing tractors for the people. This was just as an incentive to the local population, so that people would involve in privatizing mechanization. Urimi na utegia ba makuyu niko kaumo kanene ka mbeca kiri kaunti iu akiuga kagita karajukiria wathani mantu jatathongi kiri kaunti iji. The greatest resource in Siaya, there are two main resources. One is agriculture, basically agriculture, and the number two is fisheries, right? Yes, those two. Kiri wathani bwawe bwa miaka 5 ya mbere Rasanga na atigirire na gutara Minister Babega ni ukweba kugwa kwa thirikari yawe na agenda yawe ya mbere yari gukiria urimi. If you are knowledgeable, it's not good enough. You help your people. Nkuruki na thondekete barabara na kinya gukiria kithomo kiri kaunti na gwaka irasi bia ECD agitigira nkuruki aritwo 100,000 ni bagutonye kirasi-ini kia ECD. We made sure that various centers, because we need places to absorb our students who have not gone ahead to university with education, students who have not gone to tertiary with handicraft kind of work. And so we had to pump some money into those particular institutions. And so again, there are quite a number of VCT centers that have come up, and we have facilitated and employed teachers, both at ECD level and at the level of polytechnics. Ugima bwa mwiri kiri thirikari cia matura ni bukirite kuma buguchokwa kiri thirikari cia matura na aria kuna riu arombete KEMSA kuritaniria ngugi bwega na kaunti na kinya ningi kurigiria guchererwa kwa mbeca, akiuga guchererwa kwa mbeca kuma kiri thirikari nene gwita kiri thirikari cia matura nio thine nene ira yatikite thirikari iu. KEMSA has been doing well. We cannot state that it has been bad. Although that is one area that seriously need to be liberalized, so that as much as they do the procurement and distribution of those resources, there should be some liberalization so that the counties are given the free will of also obtaining the same products in the market. Kuna riu na kuga rimwe kinya nyuma ya kurita ngugi antu bomba kurirwa ni ngugi iria bariteri na ntumo yawe kiri uria ukajukia giti kia ungavana nyuma ya ithurano twitite na muritie kwithira ibangite bwega ni kenda agetithia na mbere kaunti iu. What I will tell you is that when there is no drug, the whole world will know that there is no drug. But when there is drug, the whole world will not know that there is drug. Right? You get the difference? Because when there is drug, there will be no complaints. But when there are no drugs, there are a lot of complaints. So, if, for example, in 100 days, I'm giving you this as an example, in 100 days, 20 days we don't have drugs, but 80 days we have drugs. 20 days, you have a lot of noises about having no drugs. But 80 days, when there are drugs, we don't hear of any noise. Na kuga we na aritite ngugi iri yawe bwega na atinagia kwirira akiumaga rukobicine na gwa kagita ka miaka 10 ijite aringienda kuona thirikari cia matura ikurite kinya nkuruki kenda utungata bugakinya mwanka maturene. Masindumba, Nteto ne cia Weru. That is true. That to a large extent, that is very true.
Orogocho wa gukaria giti kiawe na tigiti ya UDA kiri nkindano ya ungavana kaunti ya Thaa Nithi Onesmus Muthomi Njuki ni amenerete Rais Uhuru Kenyatta akiuga enekete uguri bwa mutu itigere ntuko inka yake Kenya bakinya ndebe riria kuga ni itagarira kugambia muringi kura kagitenio kau na bwa kurubachuka ni bathithite kigongwana ntere chanda ithokenda kutheria muthetu ni kiraba kuga ne kumane na miario mithuku ya ngavana Muthomi Njuki no yetumite gukagia mitino Thaa Nithi. Samgaishima katutaririe wakumukethia Intereche KK mwendwa muchemanio ni wa kwiringira ndebe wa aruirite bakiama kia UDA ara gavana wa kaunti ya Thaa Nithi Muthomi Njuki abuthiritie itagarira thirikari ya Rais Uhuru Kenyatta ria kuga ati thirikari yake ikaendamia bei ya mutu. Njuki ariuga itagarira iria kuinga karimetho nonto ukaigwiria gutethia akari wewa baendamia bei nu kagita karaja gakurukite bei ya mutu uretetie wakinya 240 twauria tukerwo ni thirikari ya kitendawili na Uhuru Kenyatta ati kwina thina muno nontu wa maguta ngaki kure Ukraine kwina mbara kuri tuma bei ya maguta bei ya unga itetie na maundu mara mangi ingicha guchutha igoro ri itigerie ciumia ciiri turinga kura ati ni mago makurukia bei na uria megurukia bei gakure mbura na urire mbembe ciakura megurukia bei ya kuri bindero nyamwira mbarere yukiriri rathirire ariuga wetu thoko bei yenu ya mutu imobango ware wa kwetherania mbia cha kuringa chiacha antu mama kama utaemetwe ate mukanengerwa unga itigere ciumia ciiri mubake nda mona thirikari ne mbega na mbeca iria ciabati kuthikirwa subsidy ya unga nicio maratumagira campaign ni kurutha posta ngone ciarikito na anga baba na mama kada mutuko menyogu Nkuruki Njuki na kumeneria antu bara akuga iba kwenyangia mbicha cia kentere mwanya cia kaunti no mbere kama aturaga metho riu ni maruti nonto nigua ni metho magatura riu thaa ino mambiritie kuruta mbicha othe makaringa nthi tukumya kura makubira itamba na jirana na kanone thira cionthe ciarutirwe na acha bantu betagwa Weru ni yarutirwe ari baira wana baka munyangiria mbicha inu batirigiria acoka gitini ria mairi akiugaga wira era arutite nio ikamuthetera mbicha yakwa ni bicibitari ria tuthondekete bara tauni mbicha yakwa ni ngarajiri bara tauni mbicha yakwa ni thoko tuthondekete mbicha yakwa ni runjirwa KK mwendo water project nio mbicha na kuntere chianda itho wadi ya mugwe akuruba mugongo wa chuka ibauragite mburi ya kigongwana iraba kugania kuthambia nthi yago nyuma ya wongere kubwa makari kama anto arume kuithukirwa na anto batakumenyekana araumo gwago auragitwe na ichunche biake bewitho biarengwa na kuthiwa nabio akuruba baba riuga kuombeka ukaigwa makari kama mama umanitie na miario ya ruarua ya gavana Muthomi Njuki arakumania na kwaraganwa kwa ugaibwa mbia michemanioni yake aigitwe akiuria anto akabarigagirie makarikata mama na njira ya kuranga nthakainu na nkunyo muno bathimite ichunche bibi bya witho akolotha muchemanio kereni augire nthaka inigo juna na mbeca akani maukie mamathuthwe cielo na matugucie twamo matue makinata ugu ambiririe kuga aina kama we magukunyangaga antu makamagucia transformer wambere ni muguciria transformer kiereni na ni mutemeri cibitari na nirewe atumite aya wakairi aragucirwe transformer na yarengwa na kinakua na riu akuruma area na akuruma akuru machuka ni makumwenda acia meresore Nkuruki bariuga Njuki ta mutongoria atigitwe akithimira migambo yake arakinya ekuruba kuga aigitwe akibarumanga na kubagira nthoni acio karingi tio tuli atumia atwiria tukamuthura thi turombete yani turumanagia tukamurumia thi turombete ritio turathuruma ni ngavana wetu Muthomi Njuki no akatwigucaga atirite kithima na matina ma muntu haya riu tukuthie mucemanio Kathathani arume ni marengwa into ciao tuyo tuli akari twatigwa na indu indi bariuga tatiga Njuki akabaromba urekeri batigwa bari kimwenwe muntu uyu no tubeteretie na nenda rume monde machuka amere sore egwa no kwenda bikarania na tuwega na bitiria kameto tene amacenga ache atwire sore na kiraka
Pugu amerite matikaluthe buringi nontu magatuthiri. No kona ikinyithia ria gutucuna arume riu tonu ora mamirua tukaurua ni kampeni enure tutiuga. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshma. Emily Gachari uria ni mwekuru wa miaka 44 ni mtu ukurukirite kagita gako muno uturone bwawe ni untu bwa kironda kira kimunyamaritie kwa miaka 15 nandi. Gachari aritariria na kuga kironda giki ni gitumite akaga munyanya na kinya mwana ni untu gutento murume wendaga kumukweria. Amona bo Gachari ria muthia nonete utethe kuma kiri gikundi kimwe getiga kithirikari aria nandi akwirigira untuku imwe agachokera utoro bwa wethire tabangi Mate Mugambi na chotariria. Rugendo rwa utoro boru rukiriro muthangiko na nkinya rwa kairu rugendo rwa mwari Emily Gachari wa miaka 44 kuma ntura ya Ndunguri kiri gicigo mbunge kia Mara. Nintesekete muno ni kuguru. Kironda kia muteneka kuguru ni kwa mwari uyu Gachari kira na miaka nkurukie 15. Kuguru gwaturikire wacoka gwatongirwe ni kamuti. Ura mutwikira mpanga kumweria mukuru na nkinya mwana kuma guciarwa. Eu ndendereirio gungetirita kwa kira wari ngerija kundire sewa. Ndatirima muraka. Tonto mbenda kamba kumboria kwagira kironda kiu niki. Ndamwira niyo nite kandagira kironda no ruku ni kironda kiagire. Kiriro kia mwari uyu Gachari gina na nkinya muciao unthi gutwika ntugwe mwaka na kiene kironda giki kiumbe kuora na nkinya gutura tabara bangi. Ni serendete muno na ndenda kuruko kubua kulagia mauntu makwa makendelea wega makadija aswa. Mithangiko na nkinya mathina ma miaka kathumba ama mwari uyu Gachari na nkinya mucio wawe nditagikinyite mwicho. Nyuma ya gikundi kio Buntu Ambassadors kuma kaunti ya Tharaka Nithi kubegua. Member mwa gikundi giki getu ni atwirie kwina kesi Mara ya mtu agwitwa Emily na atweresa story aiboria tiritwona twi gikundi kiu kia Ubuntu ni wega tuke tuthimanerie inya jietu miaka thetiga tunega nembio yani tiutu yantu bakunenkanira smile. Ubuntu gikundia gutetheria thini na barabara na mathina mwanya kirabanga kubaumira gubaukiria na nkinya kubatethia kimuturire na mono kumwira cibitari arangirie 150 irekirwo mubangoni uyu ikiendekanaga kumutetheria mwanka ore. Account for 1 year na kuma royo tukashughulika mantu masibitari na tutakuwa tuna fuel gari ya kumkujia na kumrudisha nyumbani. Tukue tunashughulika mpaka tujue mahali mambo imefika. Wamesema they need around 50,000 lakini tukuriba kandi. Kama kandi itaweza kushughulika ni sawa. Kama kandi itakuwa imechelewa kama Ubuntu tutaendelea kutoa. Mageni na nkinya Nteto ino cia Ubuntu irakinyira mucua Gachari gukenerwo na nkinya gukembura nthio cia muci uyu. Ai ni nkwigua ndi mukenu na ndi gwetaka ngai andiri akuwe nani. Ngucokia ngaro nyingi muno ni ageni baba ndona. Umundi no gankuona weru agankuona wega wa mwathani ta uria ngai ejagira mtu ujaga ngai Yesu akeja ta mwizi. Riu ni tabu ndona Yesu akeja utai. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi. Mutongeria wa ntuba mawathe kaunti-ini ya Meru Mike Makarinane akinyite kieni-ini kia muchetho kia Kibirichia aria acemanitie na akari kathumba kubagambiria kuringira rutere rwa Azimio kura. Akiaria Makarina nethiritwo akigira mugwe seneta wa Meru na uria ugutua giti kia ungavana Mithika Linturi ni untu bwa kuga irio biria Makarina aezanaga bia msaada ni bia thirikari. Makarina no rotete Mithika na kuga Linturi netire rutere ruregani na thirikari na nikio gitumi gutina matunda jotongeria bwawe kaunti-ini ngima ya Meru. Raila Gachagua Raila na Martha O ni Mike Makarina musiasa na mukarigite wantu bari na mawathe ja kaunti ya Meru na aria kindetie ndionga yawe wandini ya Kibirichia na gutire mana na magiri ja akari.
nikagitene karia makarina arukirite senta mithikari nturi na kumuria atige kuga ati irio biria bikueja no biumite kiri thirikari na akaba igutumirwo kuringa siasa akimwira kinya we aria na munene wa kiama kiawe na kuretera akari irio ja biu ndakwira mithikari nturi tiri ariwo irio biria bikwaja no ithia thirikari akiuma ge thirikari ntamwirite nkaya na bia thirikari no naya na bia na bari utakwenda irio bwe tuithe tukiuma thirikari na ina biuma turokana bate kwenda ekamba bate kwenda are baumira thirikari nere beterete boreterwa no irio barare mere thirikari ne royere mulemavu nambo ere mama oboro kwana nkiaria ngetetera ngoro ibwe thuki wau era ni methekale tore na ndeke wete mulemavu baranko nenkero irio bia lemavu wai ko ibio koroma na wachane na county commissioner. County commissioner ni iria rete temero nonto anto abo kuimpara. Makarina na ringite murengo jwa Azimio la Umoja ndebe anene akiuria kari kuringira Raila Odinga kura mweri twetete. Tiko bieto enu to mwera ibwa ya andi Siaya kenoti. Iba na bendete ndi Siaya kenoti ombo nyantara. Iba moromba ira na endele kuria thirikari ne akora guthura Raila omenya kengwae mangereti ko bia bara guthura Raila omenya kengwae ko bo guthura Raila bo thura mangereti bogathura kenoti aita iraroa ora bwethetie barabara eu areto atea engineer kini bothura Ruto bogethera bo eto kinya gailande loi na ara weto anto iba watire iba kumenya kuona team erethi atete Ruto uteno bo etaneo ibu anto kuona ngetumo kuma kwa president ngera kenoti turenda kina nderero ne Uhuru inkwira ngeta nkanenkerwa Nkuruki Makarina na akathite wathani bwa ngavana wa Meru Kirito Murungi na kuria kari kumucokia gipindi kingi amwe niwe mutongerewe na kioneki kia Meru atu no tutuburomba buthure Kiraito twerua buthure Kiraito no tukiraito na watanithitie tiania igembe na imenti uni isapota thirikari ya Kiraito Murungi onto misapota ne tumite kithenji aimenya ne tumite Makarina imenya ne tumite mulemavu wenthe urararomba wiro tia ita kiu thai na wiro tia yawe thai to ina sako yo to ambia oeto ko yangirie yana wachokia ngirie yana kithenji aria imukuye na oronge aria imukuye mulemavu wenthe atendro thao na boika kwa nkebera waita we ko wanda igirwa kwa nkoruma lemavu kweri kuona kana re na kwende biskuiti ka kuruta ngoe ibie ko inene ngiripotera Weru TV kuma Kibirisia gicigoone Kiburi Mbita Mawira Kirigia Uria guchwa gitikio bunge bwa Tharaka Dr. Mutegi Kabisani akiaria ntuku ya narua muchemanio na Ntere cha Tharaka nonekene kuorota muregani wawe Gitonga Murugara ni untu bwa kumeneria CS Peter Munya mathikone ja ethe Kabisani na ugite Munya ni abatere kwewa gitio ne kwethirwa ni aretete witi na mbere Ntereu kiri siasa cia gicigo gia South Menti muthekania Jasper Muthomi nethiritwe akianika Weruni na kuga wete project ya mtu uriku kana uriku ari nawe muthuri mwega ataririte mibango yawe kiri gukiria South Menti kwethirwa akathurwa ta mujumbe arekia komi buirata mware wenu bunge tabu Gwabura haseta tiendere kuwata mwanki agande goroni Morombi giteke mujumbo Tharaka Dr. Francis Keyoi Kabisani Muthenya we mthera tindia diongatia kentere monye tia Tharaka Tuyo mwati tuliuwa Kabisani bagwatanire na Munya kuendia Thara Nda uriari ankuaria na Munya gaturetera sub county nontu nwa turetere akaleta Marine Institute agamutonga agakasirio ciara Kanyange agakasente yango kumarimanti agakasirio stores na ara gakoni Rwara rwantege kabekera roje factory ya membe nera rairirwe mkondi toka aria nwenka muromba mbeo antoba Tharaka bakaleterwa toka gaira chekariga kwa chibu toka gaira kamarandi toka gaira nkareni antobeto bakona mbeo iku kwendea Tharaka oku imuntu agete bakurutha na utie muntu utie menda Tharaka yakwe na antoba Tharaka tibia Tharaka na sote njijabia Kiaria ritia karigana therete University ya Kiwi akurukaga atigera na kumiukiria tabora yari agukabere na yachoka yareterwa kegu yara itiriaga
kosi ira ciaraga na baba ingi chaumire agachiro na alama Kitui. Na sasa tumetafuta pesa. Ina the recommendation na shua pesa for the 6 million. Cia kariga rodero renovation rodo boya kwa kuga kwena nkuo kuthonde kwe. Mure anwe ngata ngacho mujumbe. Ndi ngate kosi ira ciaterwe ntichokiaga cia kariga ekare kwa boya karatene. Bunge Borathereti wa Kibwa University ya Chiakariga. Arombire University. Na kinyanto bandini. Na tweteganire kithaka kia Kembarero thiete mwaka ongoni na kejege primary. No tugaka University na twandika proposal twena bamuthoni wa daktari na bakathenyojo riaga na atongoria bakiogo na kinya Chibogweri eno twaira Nairobi kuga tunenkero University Chiakariga. Tabo tako mienda bio. Ibo komienda. Gato abetire twa ruthogu. Na ndenda kuwa nitafuatilia hiyo. Nkaendelea kumithingata. Mbakikishe. Chiakariga ni Antoniendi kuota ya Tharaka ya Chiakariga sub county. Na university ara kule mbura kama mwatho metenda kuoma yo. Murombi gitike mujumbe wa South Menti na kiama kia Bazi Mheshimiwa Gideon Kimathi. It is important kuanalyze candidates betu para bakuromba ite bionde bone associations ciao kenda kumenya kura ciarike kulingwa no turunene kugaka tariki 10 kumenya no bumba kumukinyira na no bumba kwithira ari akuye no tongeria bubukeja na Gideon Kimathi ari kansero wa Kanyakine ward uririkane iri eje kinya stima itariku ni batu twekire stima iri eriku Kiri kipindi kia gukia Kamemenika orofe muthenya kwemthi Murombi gitike mujumbe wa South Menti muthekanie msinjesi kiri anene baba kuri intoti umba gukujia kuri a member ba parliament ba mwenso ore bakwa kuri obandingera ndi baikia guntu fulani bambera ndakonire na munene fulani nkwenda ombikia na ono ntontwere omuswa na antimona na ne MP nkamuikia Nonto na ara tutora nanto nanka muikia ntikwenda convention rieto kabuka comedian right now. Keripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu wa Paul Ogwa Kabethe. Mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi muthenya jwana arua ni arugurite cukuru ya KMTC mushene jo maua akere mubunge ujo ni atherete na kuga akite cukuru eje na mbecha ciawe na kuoneka akimeneria baria akuga ne bakugeria kwithiro bagichia kage siasa na wakibwa cukuru eje. Dennis Mugendi gataririe. Kiri kiatho giki akinyite kuriguria murandi jo sukuru yogima tayo KMTC mushine maua sukuru mwankanande iri na ritwa bakuthomera ku Mubunge John Paul Mwirigi na ringite ndirimbe ati murandi jojo niwe ajwakithitie ari we wengwa na uti utethio kinyaka nini amukira kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru kana bau bakuga nibo bombite ikumutetheria na tutethekiria kwithira antu betwenderio bwa no ntukaite karora kwari kwekwiro kutethia kwina KMTC ndene Igembe South antu baba ingi bari bekwibwo bwa mno bachia kweri John Paul mwana wetu no achuno KMTC lakini tuteni wao etena aritwa na ingwete kwena antu bethirite bakiara chia inya tumemene TV-ne ke manifesto yo baka oibo bakite KMTC ndene ya maua ndenda kwetha nke bawoniru arende KMTC maua au John Paul KMTC kumandhe mwanka we kinyete ndeme yakite ya mbecha cia kwa za CDF. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ubo koro yo kachwa imuntu aboira yo wakite KMTC reko iringirite ndebe na gutariria mirandi ingi mwanya mwanya iria thithitie kuma akuthurwa kairi kwira kariba keje ikwairwo ni siasa cia kunenkirwa mbesa nguruki ariuga ati makua ni kugwatanira kwaregani nawe baria ashindanaga nabo kithurano ne kithiru wasiura nabo ni Rufus Miriti Njosri na mutuma kubai baria bagwatanirite na Mzalendo gutigira na kuyukia giti igitene riri nekio tumekuona all failures bara
bonde bawire 2017 Thaa hiyo ibawatanirite kenda benga o John Paul. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tubereo bando murungura John Paul arenwe wananchi barandare ababa egembe South inya tariki kenda tukethe atori. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni ya KMTC, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Ngwataniro ya arimo baria betire ritaya ne bathite kirira aritingo gibonde bathirikari na kuboria kwire bana kwambiria biashara ndiria bandiki kenda cheja kubaguna wona beta ritaya bamwe bao ni bataririte kinyamara kiria bagukurukira mbere ya mbecha ciao cia ritaya kurekerwa ontubura bakuga no bojoke kagita gakaraja na ontubura butumaga baba ingi bao bakagwatwa ni mirimo ya mathuganio. Ntuko netierua yuete mukari yo antoba kuru kwangaika imirimo mwanya na kunywa ndawa gukai mwenjira yo toro bwao inde ukuringana na ataalamu te mirimo yonthe yeyanakia na mathina ya mwiri nonto ya mwe ya mathina ya kwaga mbecha kinyayo iyatuma mathina ya keyira mtu na iketumi mataro ya ataalamu kiri anto barabandiki kaitenekana bakona mbete gitagwo kaita bamenyenya bo bakaritaya kuna ndi ora bakwandikwa ora bambiria kuonera mbeca ciao bamenya gwitumira bwega na by the time bakeja kuritaya bakethera bachikirite misingi mega irenya gatuma rira bakaritaya they still be youthful in nature in physics indi tuije miaka kethera itite na barata yari bonete kana beterete kwa mukira pension tiao beche ira nonto nuije keja na mostly kiri twethera tuije ningana ibachitane kwithira bakika anind kaba izio batubura bakethira bejeta kuingia kenda mbechiri kija batikeja gwikia ki mantu jara jatiagirite kana jara jatina umuhimu ke gitariu especially no withira kwi project yeku ya stoete kana irungi no mithirikirie with that money nontu bwetu mikiesa kwimwera merie yo ne arimo nebuthetie mauritani kibo kendo tiereibo tiebania na murimo ya kimbecha yero yo kumenyekana yetunku ya financial excitement rirabarona mbete inyingi ontuburabo wikira baba inge mpangene yokuru aritani aba ukuma ke system baiba beru bairi ya meri oele Ithatu kana 5 batirona mbecha bakona kambumu katumene na batona michara mberene muntu natumire mbecha una njire yete agirite na ati corona inge yayu kugithomo ki baritana ria bakona mbecha yu wo bachitumira ki barana wo baritayite mbere bona pension yo era nene kambumu na oba baritana kenda ria ikeya muntu aketha aina planned minds na akameotumira mbecha yawe na njira yagirite nikenda aritani bakethirwa bakiumba bauma bethirwe ibakomba gutumira mbeca ciao bubwega uti muntu na wasiwasi uti muntu gushikwa ni mirimo era ithairwe rio ni untu bwa kwithirwa na gwita ngugi atina mibango na ti mantu ya mbeca kibaritani abatha bora bombigia kuria kirinto biraba kuria baite healthy kenda bethira bemwa productive kinya bauma after service kinya bethira bena aramuchie kwatuika kantu karaba kona kidogo kati utumirika nara ki mbachua na manto ya maingi nontu bakethira rende be no menyo on how to live after retirement bamwe bari mubaraba mukirite mathomo ya ibonanetie kino kiao eruare ngui kwa ngwiretwe nontu manto ya twaritanwa te yonthe ndiramenya irara ofisi kana ndene ya bank so boni utethio kireni ya mumemba retired member ni utethio kirenje kwa kurani ndina also arimo na kire community yekwa kithomo gitwathoma kiatutongeria kinya miaka enengi tutiaritie na tumithirie turero as we have na itukuromba kithomo ikiendelee kinya kibangi baba kuya na baba ikuo na kinya bangi baba atuthiata nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Atongeria bareba kugwata mbaru mwabure jo azimio ndene ya kaunti ya Embu ne bathiurukenie na kaunti ukuritana karinike kuri na gitumi gya kuthura mutongeria uria ukubatara gutigira mautoro jao ne jagwithirwa zagiukira na kinya kugaruka ejene imwe ya njira iria azimio egutumira kuthogia kura ori tuthengerete kithurano kinene. Rita Mwaniki na ripoti eje. Ora kurathi thini wa thirikari
Atongoria a kambeni cia muungano wa Azimio thiini wa kaunti ya Embu ni macerete miena ngurani ya kaunti ino makithomithagia aikia kura uria mangivota gugacagura atongoria ega na aria makavota kuleta mirandi ngurani ya uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Embu thiini wa kithurano kinene kia mweri muku. Ni marakorwo magitara makiria a yuthi gukorwo makithema na kuthura atongoria aria maramavambia ithenya ria kumatariria meciria mao ma uthii wa nambere. Embu ndiagirwe ni gukorwo ekirite mbevogu ekirite na Embu tuona na rio tangikorwo ekiurira nundu wa gutwika ati atongoria matwikire na kumarumiriritie uria mwingi urauga ithenya ria mutongoria atwika nike muroria wa rori wa uguo ni marakorwo magitara ekaria kaunti ya Embu gukorwo makithura thirikari ya Raila Odinga na Martha Karua mari atongoria a bururi kuona nio mari na uvoti wa kuleta mirandi ngurani ya uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Embu wa vamwe na kuthiria ciiko cia ungumania na wei wa mbia cia mwingi. Muthenya wa kuleta andu vamwe na tue twita Azimio turageria go shape agenda yetu ira very clear ya papas win, papas na mothers win, na iyo ni twamiaria na andu othe ni metikira kwa kauri monja come date 9th makava papa na mother Raila Amolo Odinga, Martha Wangari Karua na varia mararuta mavitia atongoria aria makoretwo magika kambeni kuma kithurano kithiru ithenya gukorwo makirutira mwingi wa kaunti ya Embu wira. Kwi andu matathie kuruta wira merwo ni Uhuru maruta wira matirenda kuruta wira wao ni gwika campaign makiraga andu maundu mengi na marakirirwa ni thirikari kabisa makirirwa riu tue umuthi andu maruga aganika turavena gwa miaka ena vakuve miaka 5 riu andu magarurukite muno taguku Embu mwena ucio wengi kurai na andu wengi muno lakini mieri ino irathire iri kugarurukite piu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ono tukinyira muthejo wa Nteto chetu cheru Ithatu mbita MAUREEN Kinya mwana neto Mathithio Purity Richard. Good night.